NKBA Nimarli atum katingrom amai women seminar kam event competition NLBKA along Longdon Baptist Amondri along Zipaman Ponlo Kardom pinyel ke news lang mga tan banjin nili theng tam tawbi non bir tang tan pen arjupon ikta Nihang KARBI Baptist Association Nimarli atum Nihang Longri Baptist kajalang amai arlo Longdon Amondri along Zipaman Ponlo Arni Paikoni ni Paipli pen ni Paipo atipi Nimarli metangka charjab Bonda Thora Arjab non akam 26.16 Lakain Korapon Nilip MSC constituency ke parlo Longdon Baptist Amondri along Nimarli amai along gachapem piatum Maipi Monju Langni pi Rap Maipi Jenny Rohang pi Chan Banghana TP Dhin Rembang Kelvin Hanse Executive Secretary Ex Office Reverence Benting Teron May SA Kero Karcho NLBROKA Worship Team Nihang Longri Baptist Riso Korjang Karjalang Amai Phu Ganji Timung Pen Japon Si Tim An Pen Lun Pen Ali Racham Pidon Lapen May SA Arna Malong Kewan Atum Reverence Benting Teron Executive Secretary NKBA Dr. Mona Lisa Terang Pi Lecturer Difu Gop College Miss Hana Terang Pi Women Secretary NKBA Lapen Mayalong Ali Racham Ki Pi Dun Pen Kachatong Dunafai Reverence James Rong Pi Reverence Tenson Bay Reverence Kamson Rongpar Reverence Lukir Rongpar Alhi Aman Pen Chatong Lapen KARBI Christian Fellowship Dimapur Ke Doa Tum Ta Ong Dung Pen Chatong Dun Lapen NKBA Kadukawe Faroi Sira Krikatom Amonduli Angbong Pen Troxikep Amonduli Pen Bang Faroi Sira Troxirkep Rapo An Chetong Pon Lapen Amonduli Tin Ani Marli Atumlun Kachepati Bangathom Ase Trio Banghini Ase Iduet Lapen Bible Alam Karju Ketak Bible Ning Kachebi Pen Kipu Lahai Hoya Akachepati Pado Ponsi Maing Samjin Ben Pajot Pon Chukia Lapen Philip Tiso Litiki Minus KARBI Anglong So ni Marli ke chingro mai matela so women seminar long bangkonan bak phai chitong pon lo pen mondoli kon bak chitong pon lo phai bangkonan bak ki station lo pen ya dan dina phai ki ong lo bang Paroi sira kreki thoma ya lo so ni Marli ke chingro mai long ko pipia sike sinan tong chipi pon lo Tum non la baso mai la tipi men ki la tipi ni kan ti ma kana tipi ki ero ta ta sila so ta non sta me la baso ni mar non sta me ni mar ti la me ta 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 me si kung sai me sta me da session ni padolo ai pen tining be jo pa no ti la baso season long la pen la arna malam ke ban speaker tum pun na napten bang Karbang ke ni tuma executive secretary ke hai government benting teron la no and then I think ni kam ke government college lecturer no local university la ni la pen ke ni ta wala Dalam masa kami Marli long atau na tangga cepati do kubiti ke cepati pa do pon lo na Ineng ke ni tumla COVID ang protocol na sa ni tume ani kan bang ke ka perfect asik competition pin ni bi pa most of it na to SOP pin na job si pineng bang tum arni da pachini no sa events tame non bolo kidun bahinia se bela chipati sa isibet ti bicho koncho Nihang KARBI Baptist Association Surini ra encourage apaha pan Nimali Yakrung Kinsai London Baptist Mabulialong November article Nipai encourage pen Nipen Hoan Sepitik lo Soting pen patuloy pen kumching Sen pen Jamek and Ponglong lo Pini kayak gitu sih lo, ini tadi drop sih, kalau lo punya sampai, kalau sampai kopi pon mah pulang teh, mardi atu, medo monduli long tin tame, kebi lo monduli harus sila kerja peman cok tang lo, kalau so monduli ni mardi atu makan dun lam, kita kesempatan tame, apa cini, mata itu tanda pet kecepatan
lun lampen lai hui agai meti ke semet ni mari atom pan kang tul pot som pasi abang so krung sai ke peman pon la pen la solong event ane lun ke cepati la pen son si ke kan ta ko pen ke dodo mom ke lai ga betal tema setame lai ta pra ke do pon lo la pen hir jurason lai hui cepati pon pena son do setame pining bang ke lun si cepati chon pio pot ma pronte covid-19 akisu avur ke bang pen ko so akisu avur ka phere lo mate ke chupe jok ya kan muni tum cinta ka phere do kok chere na kok pen ni thom si do do setame ani siben silo some along na tu an ka chere na ni matang tela covid-19 na protocol ateng pen mate sop ateng pen do thak ni palam pen masi chitong ya ko setame na chitong don pen na amon di tundo dak long don bet ki samon bit na si chak pon lo alang tum ki chak pon misen itu ke thak dim ta adon tin si ke do do ki jun ka do ko be misen pen ali ke bang mana pan alang tum dak sai joy ki bichet ki jun alang tum ni pen ki si ki bidang ki sonda do sini alang tum kata di KARBI Baptist Association of Pan semet long don baptist amli jan mali youth ka do pan ni chuko pon la pen son si dak momli pen na participate don Pinya berta lasi kang tonilo do metak mi korang tu.